Hi. Karibuni sana. Good. Regina David, nimekuona na wale wote wanatujoin, karibuni sana. Leo nimewaletea mgeni, one of our best friends, tukiwa na Alfred, though alininyang'anya, kafanya biashara kila kitu. Sasa mimi nikaachwa kwa mataa. So tutamjua. Ni nigetha tiristi mumenye tagwo atia na twamenyanire atia, twamenyanire ku magituika aratafata muno makiria na muthenya wa muthi makiria hamwe na ithuĩ guku, na ni one of the key investor no matari guaya wa co-invest na no by the way twiri athuri tondu athuri ni magite na guaya muno wa co-invest. Ugakora 99.9% ya investors yakwa ni atumia. Ngamoria murenda konza yothe gakuo ni atumia tukaragia meha tumako mario aitu tukaugaga atia. Riu koguo ndina wasiwasi muingi muno na nikio ndimureheire mutungatiri ugwitwo Thomas wabere abia tugeithie. Karibu sana gakari ngone hatugwekira. Okay. Wow. Good. Hauri. Yes, sawa. Karibu sana. Asante. Yes. Geithia eroreria Barothi wa Thayo TV. Yes. No mere bururi uria umite. Yes. Na no kumera ngujire kuhuthira. Uguo huthira githungu. Bata ni ndukahingire muno. Tondu gitu haha riu no meanikiria kiana guku uguo kidogo. Yago tuteithia kwendia migunda. Akwandika agreement raki. Yes. Yes. Marito makwa ni Thomas Karaoke. And I'm a pastor. Yes. Kuma, of course, the wa Kenya. No jikaraga Texas, Korea, USA. Okay. And jikarete Texas miaka 22. Yeah? 22. And of course, okay. Bere ori daikaraga South Africa. Miaka 5. Almost 6. So guikaraja ucoka riu kuona kuigua the ability ya kuhota ku-invest igakorwo ni kindu tunyoteire. Okay. Tondu ni tuoi the benefit of it. Na ni tu experience ite maciaro ma kugura kindu. Okay. Ugacoka ugakiona umithio wakio. Tugurite kindu mbeca nini. Tariu hari mugunda twagurire. Yes. Twagurire miaka 19. Na mugunda ucio twagurire 600,000. Na umuthi uyu mugunda oro ucio twagurire 600,000 kia kimwe kia ku ni 1.7 to 2 million. Ndingekuongerera mana he matandatu macio wagurite ngune mita at least uhanengere ne riu no igwa riu tungicoka tuye kinyamburo tiye na goro kuri handu hau mwagurite mahando go yi. Wow. Yeah, so ni ndiruga atiri in a high return. True. In a high return. They create maybe not less than 20 million. No ni udwa I'm using that kugatiriri ungigura kindu riu ri rucio tiguo gigakorwo niguo na no guo town iragicera nega kwiriria riu ri tutanakinya hau ri ndigwa muthenya wira no urahunjirie kuria kwa Pastor Ngaruya na it's so interesting to ndiramenyaga. I wish I knew ni ngirokire kana ngirarumeire ndi haria ndirari na andu aya matingĩnjĩra ndinamenya niki gĩatũmire mae kunjana ni njui ni mareroreire ndinamenya uria kurathire ndiraga kwirwo. Riu Kenya ri woimite guthie South Africa ni gukohi kwa na andu anyu kuria South Africa ti interview ndiragwika just a small introduction go journalist mehithaga na ciuria makoiga ti interview ni ciuria we kuriete South Africa. Actually yari something interesting tondu ti undu ndabangite and yari mwaka wa 1995. Okay. That is so involved in crusades, open air meetings, and all that. And the next thing from nowhere,
my auntie akindehera a fax irauga ati ena missionaries marauma South Africa. Okay. Na gwituika ati ni njagĩrĩirwo kũmathondekera mĩcemanio. Oh. Rĩu in that time ya kũmathondekera mĩcemanio rĩ, hau noho ũmwe wao pastor wa Cape Town onjirire nĩ arenda twarie ya mbere ya kerĩ na ramwĩra no tũkwaria tũrĩ hamwe. Rĩu rĩa gatatũ akĩnyita guoko akĩnjĩra tũkwaria ndagĩka ĩno. Oh. Ngĩmũũria ũrenda atĩa. Njĩra rĩu ndĩigua Ngai akĩnjĩra tũthiĩ tũrute wĩra hamwe Cape Town. Ngĩkĩmwĩra we gĩthiĩ. Okay. Ngai agĩkorwo nĩ arenda nĩngũ. Rĩu that was 95. Ngĩcoka ngĩgĩthiĩ ngĩcera kũu mĩeri 2 ngĩcoka. Alright. Rĩu ndĩkũu ngĩhoya rĩ, nĩguo Ngai ahingũrĩire akĩnjĩra nĩ ũracoka. No nĩ ndarĩ na thirĩ wa gũcoka mũciĩ na ndiakĩmenyaga nĩkĩ gĩatũmaga nyambe inũke. Rĩu 96 rĩu nĩguo ndagĩcokire officially ngĩthiĩ kuo as a missionary. Alright. Full time. Okuma koguo rĩu na njĩra nguhĩ we wĩra wa ũtungata wa na ũruta. Ikuma ona ndaurutite mĩaka mĩingĩ. Tondũ no akĩiguo na kũhonoka ndahonokete 1980. December. Nĩ tũngĩcemania nawe barabara rĩ. Ingĩciria ũrutaga wĩra gwa forces. Nĩ ũndũ wa nginya mwenjere na ũthiũ na nĩ kũrĩ andũ makoragwo mahana mawĩra fulani. Ta rĩu ngĩcemania na Alfred rĩ, ndĩ nĩ mũnji mũno. Rĩu he kĩjaketi agĩkĩra one taũni. Ona ndũkwenda kũmũkuhĩrĩria mũno ndagakorwo. He majaketi agĩkĩra wala wa CID. Angĩcomoka Subaru ũguo rĩ. Wahota gwĩciria na mission ya gũkũrora. Rĩu ona itakũĩ mũno rĩ nĩ ũhana maũndũ macio. Ndirĩ kĩatũma ndĩhiũhe gwĩciria mũno gũtũ tũtiũĩ-ina ũtige tuonana actually. Twaranagia na thimũ na kũmenyithia through your wife. No wa okire inbox. Na ngwĩciria harĩa twamenyanĩire nake ngwĩciria conversation igĩthirĩra o hau. But I'm happy to see you. Yes. Gũcoka gũtuĩke atĩ no ima South Africa no athiĩ US. Rĩu na ũcio nĩ mũrango ũngĩ wahingũkire. Pastor mũrata wakwa wakorwo kũu South Africa Cape Town arĩ na kanitha mũnene. Ekũnjĩra ũrũ wacera America ngĩmwĩra ĩhĩ no nĩ dream yakwa. Ngĩmwĩra mũrata harĩ kanitha kũi Joe ngĩgwĩta pastor mũrata wakwa ngĩmwĩra okay agĩthiĩ America rĩrĩ ngĩona irũa. Rĩa gũthiĩ kũhunjia kanitha ũcio. Rĩu ngĩkinyita irũa na ngĩgĩthiĩ America rĩa mbere which was 1999. Ngĩthiĩ mĩeri 2 na ngĩcoka. No ndĩ kũu rĩ Ngai nĩ aririe na akiuga atĩ nĩ ndenda ũcoke kũ. South Cape Town wĩra wakwa nĩ mũthiru. Aya. Na nĩ gũthiĩ America. Rĩu nĩguo ndakorire America. Rĩu wathiĩ gwĩka atĩa na ndiaigua kũndũ ũrathũkũma mũno ndaigua tarĩ o ũtungata. Rĩu no ũtungata. Tondũ wa rĩrĩ harĩa ha gũthiĩ nĩ ndetwo na marũa ma kerĩ rĩu. Rĩa mbere rĩarĩ ũtungata. Rĩa kerĩ kanitha ũcio no wanjĩta rĩngĩ o ũtungata. No ona tũgĩtagwo rĩ nĩ ndokete Texas na ga-apply cukuru ya Bible school yakwa na mũtumia na tũgĩtũmĩrwo marũa ma cukuru ku acceptwo na tũkĩrwo to approve tuition scholarship. Rĩu ũguo nĩguo twathire rĩa kerĩ. No twagĩthire na marũa marĩa magĩũkire ma mbere ma kũcera ma kũhunjia. Tũcoka rĩu twakinya kũu tũkĩmenya twakinya kũrĩa rĩ nĩ tũkũmenya hau hangĩ ũrĩa tũgũthiĩ cukuru. Yes. Wow. Yes. Wagĩtungata watungata. Biacara nacio. Rĩu biacara citigũka later na hau actually no ngũcokie thutha. Harĩa kuga atĩ thura ya ũjeshi rĩ. Ndũraga na ngoro ĩyo. Na thiri ũcio. Na rĩu ona ndathiĩ America nĩ ndagĩcokire ngĩingĩra jeshi ya kũu. Na ngĩcabu mĩaka 8 na ngĩkĩrĩkia. Koguo rĩ thura ĩyo ũrona rĩ. Ithurĩrĩka mũndũ gũkorwo na ũguo rĩ. Nĩmenye thura itiko ihanaine na ndika andũ nĩ moyo ũguo. Tondũ wathiĩ kũrĩa kwa jeshi na kũrĩ. I think nĩ ũndũ wa mathĩna marĩa mũndũ onagira kũu rĩ. Ũtũũro ũthũkĩtie cura. Na ndũrĩ na ũru. Koguo wĩikaraga mũtirĩ we ndũrĩ raiya-inĩ wĩkuo no andũ nĩ marona ndũrĩ wao. Kũngĩthũka rĩ ona more no we ndũngĩũra. No wamenyerie gũbicana na mathĩna. Ĩto no agĩtrainirwo. Agĩkorwo no atrainirwo for roughness rĩ. Then gũtirĩ handũ tangĩikara. Ona kũndũ kũmũ ta gũkũ tarona ati kamũgũnda gũtirĩ handũ tangĩikara. But kuota kũweka Kenya mũndũ struggle kũingĩra jeshi rĩ gũkũ kũingĩra atĩa. Rĩu kũrĩa kũingĩra rĩu harĩ o njĩra ciakuo. Na rĩu ũngĩkorwo wĩna kĩndũ gĩtagwo green card nĩ ũgwĩtĩkĩrwo. Na rĩu wetĩkĩrwo aingĩra kũrĩa rĩu nĩ megũcoka rĩu mako apply maratathi nĩgetha tondũ ndũgĩgĩcabu bũrũri ũcio
uri ona maratathi ma guku riu no mwaka riu itikire gutuika wa kuria no magotue citizen waku nigetha in the right way of serve country. Okay, yes. 8 good years. Miaka 8 ndarikirie 1999 2019. Oh, 2019. Yes. All right. Yes. Hey, kuria ni uthia ukehera. Kuria ri kuri ni ta contract. Okay. Kuria ngi ru contract ya kinya ru miaka iria muri wandikaniire nao ri riu hau hangi ni maguthaithaga uikarange kondo ri mundu wa vituko ri no ri mundu etikirite uhoro wa sheria ri uhotire vituko we riu ni mekwenda riu na marenda uikarange no ndathaithirwo muno ngiro karatathi kamwe sign getha njikarange na maikara nginya kibao okay nginya thate nice because I mean waigira ni uguo Ndakigwa ri kure Texas wikira ituro ririku ndikara kundu gwetagwo Texas gatao ni getagwo Mansfield. Wow, this is the 30-minute drive kuma downtown Dallas Texas. Wow. Kure Texas. That's good. Yes. Tushiragia guka ku na thuri arata akwa ngwiciria ni wikarite muno gigoka kwa ndo uke ate ni jikarite muno gigoka kandi soka ni ukwendwa uke riu atiriri guka gwate tondu he muthuri murata witu na Alfred witagwo Maina arathire nyuite thuti na taidune gwika interview araregwo ri turakiriwa iko ucio thie mutheru guguo ri na ithu tumete wikara ta actually ni ithu tu exaggerateaga ungithie embassy ri no kwirira urenda kana thuti thuti ni yakuga atia ni dress beef yes tondu now Americans ri nduromona mena thuti ona mathi yako makoro me casual ithu ni ithu twatuikire ati handu turathi no mwaka ume na ka kola kage kana gatai kage utari wekira miaka mingi kaunde kwati urekira thio kama shaini mu America akuona kauga uyu ni actor imo ringi Guy gukire muigaga no wega ningi ukigererea ga through agent gake riu ni ngagitikira ngari gwathi guku gwitu tu ndirakigio muno ri riu ningi gugithi gukigiyirwo embassy aganikio ndagire interest ya guthie na ku I think no ingirie heho na wa guthie na mbere nditariri vision yaku ri tine gukira nene no itigire kumitengerania na so ni anene ukira ino ni anene yakungira ndiguthii ugwe kenjethe kare kanini ka kunjigana that's not right mundu athi koguo njuga ati ngamba kugera Canada thone njuga ati haraihu Canada US ti haraihu ngoro yaku hari arahurira ri ni hiyo hunagirio riu agiko ni guthie tari wewe na maundu makureka kuri andu aku aingi muno urateithia online na rigu na customers ciakwa nyingi 99 cina ku tiguo guo riu hau we gutire mundu utara gutimia mako yothe no urathie thiku cigana ona uthie uge urathie gwika na korwo na marua maragwita na gitumi matigukoima na ndubataire koguo ngerie na ndubataire ni bururi wao uyo urathie ni undu wa andu koguo ngerie ukwendwo ugerie tondu wa riri utageragia ndamenyaga ni ndageretie maita 7 nduragwo ni mieri 6 mundu ahingagiririo nginya itegeretie na kege kwire ni ndageririe maita 7 ngeimagwo na riu ndiku rita ria kanana niguo ndahe na riu citizen na to citizen the veteran wa bururi oro ucio tondu ni ndagicabire jeshi riu kuria ndaimagwo ngeimagwo ndaimagwo as a foreigner mundu urenda kuingira kwao titimo ndiathia gwitu no riu ndiku ni gwitu kune gwakwa ni ukijetha kwanyu tondu riri ukwaga gwitwo ni kindu ki mundu mwega ngikenjariria ndu ria ndeithagia tuindoi mangigwa mangikena muno I think nikio kindu kire kingidehe not business wise tondu ni turakihota guventure hana haria Kenya ni gifundithagio ni Mr. Alfred na Maina kwethetha tuindo Kenya no ni gwici interest yakwa ngikora tau one of my friend aenda kuingira law school na ngeiga nona riu ni nyenda andu tacio magie sponsors heka ngida athomithirio ha KMTC Machakos ni my friend Bishop Nara atake mena ku koguo akora macio mundu mare mangituma God interested hihi gukorwo ngiuka kutana ku probably for a visit joke and actually no ihuthio horo tondu tariu we ukwenda guthondekerwo a conference somewhere in Dallas handu mukawa-ini
ando metwe moke na ndogoke wika uke na ando ta Alfred ando aria mugithia na ndeto cia investments nigetha muhote kwariria andu. One of the things that igiete andu a diaspora ni maheni. Mundu ni akwirira maguta no gatuma mbeca we ugakora de kibo wala maguta mau kamaga no niguo mukoragwo muri andu open muri andu honest gutiri kindu murahitha riu andu tacio na of course yukite na testimonies ya andu aingi ni na my wife turi ya mbere ni njui ni andu angi mengi manjirire na gutukira no haria tukinyanitie na inyuiri gutire heho iho ngoro citu cie sawa ni kumenya muri andu straight. Yes. Wow, diagikena ni gukorwo guku Kenya ni njui wikirite how long kuma gukia guku Kenya kana muda kuria guku kuma turokire ciumia ithatu maita makire ni nyonagwo ndi wa muico na ngwiciria nikio mwanya na after wiki ya gatatu no ti uhoro ni kera ti gu complain na mutiguaga iguaga ngagikwira atiri wo ifarothi ndjk igicokai no ko utari busy muno guthuke haha na uba ndukamatuire tondu wa riri mundu okari akorwo akiuga ni aroka gukuona. No, what I will do I'll settle an office. Yes. JKIA wabici muri fataraga kugo muri kinya mwambite kugera ho ona kabanjo ete itu icio ciothe wabici yakwa ni mihingure hau jikarage na cio aba kumanwo nigetha mukambia na nie mathaa makwa ni mukaingi maraga guko no nginya urithie tu hete ito yaku na no nginya guke mugunda gwa pasta no nginya urithie tu ni kanitha-ini ni gubatara guthie at least no hunjie na giki atia no nie gwakwa guku gwikura ihu na ndukamatere tondu wa riri mundu agikorwo ni aturitie ndaguka muciri o mwaka okorwo kina ihingiciri riu riri oka ni after 3 or 4 5 years do you imagine maundu maria mena muhakiri-ini au provide a service no nginya muri bata either kana ni ngari cia tua riu now you're talking ati no muri bibatara mwakinya mwacuka ungikorwo na tukari twaku ri ureci ni tuguthi gukombora ngari taru ndina ngari ngombore kori ndiramenya wina ngari ingirokire gwaku ngwire ndiendaga kari kahana no igwa riu ndiri na choice da but gukuhurira thimo riu no muhaka create a need that will meet my yes. Well, that's good. Yes. So karibu Kenya. Thank you. Na ndi mwandu ari akenu muno hiyo na gukira Alfred ni gukorwo we investor witu mwe na your wife. Yes. Na to investor ni investor munene. Yes. Andu ni maiguaga ngiarari oguo ngahutio kahora ni murona kuma haha nginyo hau. Yes. Ni ha mundu fulani rikoguo hakirio gathabari tutirithanetie and we thank God for you. Yes. Na your wife and yama umuthi no twikire kamera witu. Yes. Atumia ri ni mathuire kuonekana muno no he undu mwendeketie kumenya ni mara invest muno gukira arume muno. Have you noticed? I know. Ugirora nginya taito ile njuka nacio ri ngathoma maretu wari no igua hena wagi wa thuri muno uraigua wajiro ureciria ni kiatuma thuri ma avoid uraigua kama uariku njoroge ariku ureciria thina niki riu gwiciria sometimes no urigwo niki no atumia ri ona turu ngirora kanitha-ini ni waingi kanitha wothe handu wothe waroma ni waingi tondu mutumia ri angirora one haha niho he kuhonokia matiri maundu maingi no guthie mathiaga athuri ri no tuikare thi agatwariririe arokirie atia niki giake ara benefit naki riu wewe etirwo kindu wamba kutuika tari jaji you know kugo thime mathuka mero ino niyo njira ya matu-ini mangiingira yothe na ma verify uguo tondu atumia mona na njira nyingi na mari maitho mangiona tutoi riu mona ri no kuingira maingira athuri makinya gata kekire ndaihu atia kengwire na rita riakwa ria mbere ri ndaguthurirwo ni mutumia wakwa kijira no muhaka tu invest guku cia mbere mwaka urahitũkire ndikana no wokire inbox riu kwanja tigo gwa kinjita hura rĩa rigo ndikiura ndikahure. And can I surprise you? Athuri arĩa ingĩ njarĩtie nao manjĩraga ni ndũ nĩ mawaifu ũkorwo ngoragwo ndĩ busy. Rĩu anjĩra he kanyamũ mũrendia ni push ndigĩrĩra nĩ ndaria nawe. Rĩu no igwa nĩ mũtumia wĩkaga ũguo. Mũndũ ũrĩa ũtarĩ na mũtumia no amenya ũrĩa tumanĩirwo.
Kugĩa na mutumia nĩ kĩrathimo. Nĩ kĩrathimo. Na wame Pastor Gary tũngĩmũre yangiuga atĩrĩrĩ nĩ harĩ mutumia na nĩ harĩ kĩrathimo. Rĩu hau nĩ rĩu na kũrĩ angĩ tofauti na kĩrathimo. No kwĩragwo atĩrĩrĩ, there is a wife and there is a knife. Rĩu ũngĩkũhikia a wife, the Bible says you have found a good thing. Ũngĩhikia a knife, rĩu wewe miserable. Yes. Wow. Karibu ndio gũtwĩra atĩ tutanakaribisha mũthuri ũgwĩtwo Alfred. Na Veronica Ndirangu nĩ ũmwe wa arĩa manoka magacoka matangeithĩtie anjandie gwĩcokia. Ũngĩigua kiugo ũguo nĩ ũmwe wao. Na arĩa wambĩrĩra bũrũri come to South Bend, Indiana, and I will host you. Okay. Maithe kũrĩa ndĩna arata ingĩ mũno makĩria. Wanĩndiga gũingĩthiĩ kana no hote kũmaiganania. Tondũ ingiuma state ĩno ngathiĩ ĩno. Ikĩrĩria nĩguo ndauga atĩrĩ ũngĩbanga gũka rĩ o ta ũrĩa andũ aitũ athũngũ mabangaga rĩ mũthũngũ ndaguthũkaga oro ũguo atĩ nĩ ingĩra ndege nĩoka hihi ũndũ wake ũmenyekaga agathiĩ next year muthenya mũna na ikare for how long na agakorwo agĩka atĩa nĩ gwĩbanga. No anyita rĩu wĩbangĩte ũguo rĩ guess what no ũkorwo na conference na kũrĩa ya ndeto cia investments ya ndeto cia charity ta rĩu ũguo no agweta harĩ andũ ũrathomithia na ũrateithia rĩu ũbangĩte ũguo rĩ ũgũka na athuri aku Alfred na andũ aingĩ anona na ithuĩ tũkorwo tũbangĩte kũrĩa mũgũgĩikara koguo mũtiroka kũikia wanyita rĩu mĩikarĩre ĩrĩre tũgakorwo tũhoro ũcio akĩrĩ wiki igĩrĩ ithatũ mũgoka na inyuĩ mũke muteithia andũ na mũke na ndeto ciao na arĩa angĩ marenda mataito rĩu hĩndĩ ĩyo nĩ mũgũka na arĩa makĩgũrĩte mũke na mataito na nĩguo hakĩrio na bata wa gũka nĩ mekuma different states for that reason. Oh nice. Rĩu hau ũroga atĩ ndũramĩaka nĩ ũgathiĩ mĩciĩ yothe. How about you make one central place moke makuonere kũ na with that weekend we available we na andũ aku mũtuĩke available mũndũ ũrenda gũkwarĩria ũrĩa kwarĩria ũrĩa ũngĩ naiguo nĩ ũkũhota kũmeet needs ciao ciothe. Yes. We no wandeithia tondũ ngwĩciria ndariga gũu nĩ California nĩ Seattle nĩ kwĩ. I think that is the best idea. Na koguo mũndũ agĩte visa rĩ I think nĩ hotaga kũguide mũndũ kũhota gũbanga maũndũ macio mothe. Hota kũmabanga ũtarĩ visa ũthiĩ imwe. No. Yes. Anyway, that's good. Yes. Leo Alfred karibu. Pole. Tulikuwa tunaongea Kifaransa kidogo. Hata mtu mwingine hapa amesema wewe ni jirani yake. Oh, anaitwa nani? His grace is sufficient. Yes. Text your name. Anaitwa His grace is sufficient. Hapa anaitwa His grace is sufficient lakini najua kwa sababu amesema huyo ni Mr. Karaoke. Yes. Mwambie ajitambulishe. Sema akuletee unga ya uji. Kafagara Tuma na hiyo. Yes. Aseme aletoe Kafagara. Unataka nini kutoka Kenya? Actually funny enough. Ni Joy kaine muno kũrĩa Texas. Tondũ also nĩ ngoragwo part of ya forum ya pastors in Texas. Na nĩ ndanakĩhunjia makanitha maigana na all Texas. Koguo mushirika kana pastor kana leaders somehow nĩ tũwaine nĩ ũndũ wa ndeto ta icio. Wow, that's good. Rĩu andũ a Texas no wakĩigua ũrĩa gũkĩhana Kenya. Yes. Na mũtigakĩrĩgĩrwo gũtũma taithi ni tondũ rĩrĩ pastor nyine gũkokĩte tikuga atĩ ũtungata nĩ ũrũgamĩte takuga pastor ya vi tata hĩndĩ ya kĩrĩa ngwĩre hatirĩ kĩndũ gĩa bata ta mũndũ erũmie na kaũndũ tondũ mapastors nĩ makuĩtwo wana but also mũndũ akuagwo wana nĩ ũndũ ũrĩa akuĩte nĩ wanyita. Rĩu mapastor nĩ njugaga mũndũ nĩ akorwo moko make amarutithie wĩra ndũgakorwo atĩ ũikarĩte hau atĩ ũrorage tũbeca twa mũndũ tũroka atĩrĩrĩ we wahutio ngwĩciria gũkũ kwĩna na nafikiri Alfred hapa kuna ile grace ya kuchallenge mapastor maana ile jambo anaguzia ni vile tulikuwa tunaambia pastor asizoe kukaa maisha ya kupreach tu. Yes. Si tulimwambia COVID ilikuja mapasta wengi wakafunga kanisa. So anaambia kuhusu investment. Wajifunze kufanya kitu kingine pia tofauti as you preach so that you have also the uko na pesa unaweza simamisha kanisa. That's true. Kwa sababu watu wanaweza kutoroka siku moja ama hata COVID irudi. That's true. What will you do? That's true. Actually, pastors, so many pastors can be a liability.
that can be a problem. But if pastors are a blessing in their local church, oh man, it's a motivation by itself. Okay. If there are a lot of pastors who don't even give offering, there are pastors who don't give tithe. All right. But they expect and they preach about tithe and offering. My question is, you have to do what you believe. Yeah. For even others to see. And what you say. Now we have seen others. Maoro amavukure. Ndukona ritwa ria pastor. Na niguo kihujirie oduratheruka. You have to make sure that you are an example. Oh. Yes, and the pastors who are involved in business, they are so good. Yeah. Because now they even become motivational speakers to their own. Wow. Before even they speak to the others. Because now you'll be looking at the whole picture. Sure. Not just church, but of how to raise or bring somebody in that you can advise them. They say, what are you doing? Okay. And from there, guess what? They will rise up to the occasion. Okay. What kind of job? Have you done application? Or can you do business? Have you registered a company? Those kind of things are the ones that motivate people. Okay. Not only waiting on Sunday so you can say hallelujah. But our relationship is all throughout the week. Utajipata una kasi nini? Washirika wamekataa kutoa. Yeah, kwanza wale watu wangi. Na watu wangi sababu you are the one who is. Ona gikuki ugire dogoria kate. Ciathu dogoria itikinyagira nyeki. Oh Lord Jesus. Wow. Yes. Huyo madam anaitwa Phyllis. Yes. Yeah, that's our Phyllis. good friend in a place called Grand Prairie, Texas. Oh. Yes. Wow. Yes. Okay. Etagwo Phyllis. My wife, my son. Any. Oh, that's good. Koi mundu angihitha. By the way, ona nijua makite muno gutua na guku. Yes. Arika geithia Pastor T. Yes. Ni ndageithika muno. Wow. Good. Leo guko nikuo tureta Thayo Gardens. Yes. Kana Bethany Gardens. Yes. Kwa twaruguririe kimya kihituku. Na ndogikorwo wi mundu wakere kuma na kuja wa bururi guka kuranga tiri uyu. Yes. Eni. Yes. Dika he kiugo ngiuga kama iria turikirire. Well, no juge atiriri. Yes. Where your steps will step. You'll own it. Yes. Ithiti Ngai kiugo kia Ngai. Niguo. Riu ri mundu wa guka na ndokia kinyeti irio uyu ri. Kuri maundu mangi utangimenya until you make it here. Sure. Tariu ni twanagura. Kuma these programs. Yeah, sure. But now it's a different thing. Guka ginyetiri dole niko. Joke dole barabara ya Mombasa Road haria. We na barabara ni thondeke. Niguo kurorami. What else do you need? That is it. Yeah, it motivates you. Ono uragurite ukoga ndigwicire ni ngurite. Kenyongerere. Yes. That's good. Na tiri ruiganagio. Niguo. Tiri ruiganagio tu no uga 20 or 18 or 19 years ago no agurite tiri no rakora no wongereire bei. Nduraga no guthie na mbere na kugura. Nduraga nguraga tondu tiri nduiganaga. That's true. Oguo utaiganaga ri. Naguo ndwaga guthie iguru. Uturaga uthiaga iguru. Sure. By the way utura wambataga. Utura wambataga. Riu haria twagurite ringi ciringi imwe ri. Umuthi ni mbeca nyingi muno. That's it. Na riu no kumenya riu gutire handu titori uraikia mbeca ciaku bengi. Ugetere ciguciarire nduru cigana ona mwaka. No. Tiri ni tofauti. All right. Yes. Good. Alfred, wasalimia. Habari zenu, unajua microphone iko huko. Iko. Oh, by the way. Hapo wanasikia. Watasikia. Yes. Naona hata mwingine ameniambia kama nasikia Kikuyu. Nimwambia tuko pamoja. Hii yote na ananiuliza na Kikuyu. Alafu ananiuliza kama anasikia Kikuyu. Yeah. So, Regina David. Yes. That's our usual sister. Yes. Nampenda sana. Yeah, so karibuni sana. It's good to be here with my brother. Maybe tume spend time na yeye mpaka amekuwa sub the real brother. Sina shanga. Mimi ndio nilitupwa nje. Tume spend a lot of time na. Although I think hizo siku zote umekuwa ukinitajia Thomas. Nakwambia yuko. Tunapitia mpaka huko. Unaniambia yuko. Thomas ni pale. So amesikia jina labda amedhani hata ni kiroho sababu simuoni. That must be a spirit. Sasa niko hapa. Yes. Nice. Yeah. So karibu sana mzee. Karibu sana. Yes. Yeah. So Alfred, waambie kuhusu the Thayo. So tuko hapa Thayo, tuli launch last week. Yes.
By the way, tuko na good news. Last week. Yes. Na 17 gone. 17 gone ukiangalia map. Yes. And the good news, tulienda last week tukaenda na people from the bank. Yes. Of course, just trying to find out ways of getting it easy or making it easy for people to be able to purchase. Kwa sababu unajua watu wanataka kuwa na a longer period. Yeah, sure. But tukaona pia if the bank is giving such a long period, we can also extend ours. Yes. Tusiaje tu bank, pia capitalize on that. Na unajua mambo ya bank si mzuri sana. Yeah. By the way, wacha ni emphasize, we sat, tulikaa chini na Alfred, na tukafanya hesabu yetu, tukaona hii ni bank ni sawa, na maybe ita disqualify watu kadhaa, sababu meet qualifications za kufinansiwa na bank is like a process. Especially kwa hizi kazi tunafanya, unajua most of us, we don't work in I mean, we are not employed in one company. True. Especially watu wenye kwa diaspora, kuna mwenye hii wiki yako huku, hii wiki ingine yako huko, ashafutwa kazi, ametafuta ingine. So you may not have pay slips zenye zinafuatana ama I mean, the bank may not rely on one company kulipo hiyo pesa ati juu unafanya huko unaweza jipata ushatoka. So tukakaa chini Alfred tukajiuliza na yule mwenye ata disqualifyiwa na bank ama kuna mtu mwenye hapendi kufinansiwa na bank, unasikia loan ya bank anasema hapana. Mnataka ninyang'anye hiyo plot baadaye. Umetupa pesa mingi. So tukaona if you may not be interested na kufinansiwa na bank na pia kuna wenye zitaka hiyo story. Mimi kwanza unajua mimi wale walikuwa na believe bank loan wanataka tu wakuje vitu zangu. Maana mimi nimeiona kwetu nyumbani babangu lori ikiwa imekuja ya ilikuwa speed Equity. Exactly. Walikuwa wametumwa na Equity. Mzae sasa hiyo amejificha na Ivasha na amezima simu. So kutoka hapo nikaogopa bank. Niliogopa kabisa. Si kumaanisha lazima wakujie, but saa zingine unaweza enda ulemewe ama mambo ikuwe mingi. So tukaamua instead kama hutaki stories za bank, we are now going to extend from 6 months to 1 year. Yes. So that instead ya kwenda bank way, if you feel you don't want to go bank way, na bado uko interested kununua plot ya kwanza, tumekupea a whole year. Yes. Hiyo ni kumaanisha you have enough and longer time ya kulipa more than 6 months usual yenye tumekuwa tukipeana. So hiyo itakufanya kazi yako ikuwe rahisi rather than going the bank way. Afadhali hii juu haina pressure mingi, unajua unajipea time, unajua ni 1 year, so by 1 year lazima umemaliza. So mimi nafikiria that's the way to go. Instead of 6 months we give you a whole year, so now you have enough time to make sure that umepata plot hapa kwanza. Hata kuzuia mtu yeyote kuchukua na labda uko interested. So we are making easier sababu have you realized most of the clients wenye tulianza nao we are still going the same journey. Why? Because tumewatunza vizuri. So we are also thinking how better can we serve you to make sure that we also give you better rates, better ideas, better ways of also paying. And that's why tume extend from 6 months to 1 year ndio mpate hiyo nafasi ya kupata plot hapa. So sasa hauna reason ya kutochukua plot hapa. A whole year. Yani ulikuwa unatatizika kwa sababu ilikuwa 6 months. Sasa uko na mwaka mzima. Hakuna kufinansiwa, sasa ni unajilipia pole pole. Ukifutwa hii kazi unatafuta ingine, unaanza kulipa tena. Unaona? Maisha inakuwa mazuri. So si hapa tumewafikiria ama unaona aje? Ni vizuri tusikie maoni yenu. We've moved from 6 months to 1 year to make sure tumekupea enough time. Sababu labda wewe huwezi taka kufinansiwa ama pia huqualify kufinansiwa na bank. So instead of that tukupe 1 year ndio ufeel wewe uko sawa. Actually, if I can add on kidogo, ni kusema wale watu wako wa diaspora. Our desire has been to invest. Sure. But problem ile iko ni ati tumeingishwa baridi. Tumeingishwa baridi ni unatuma pesa kwa ndugu yako, kwa mama yako, kwa nani, family member, na unaambiwa umenunuliwa shamba au plot. Guess what? Hata unaonyeshwa mjengo imepanda juu karibu kumalizika,
So utakuja uangalie kuja kuona mjengo wako unakuta hakuna kitu. Unamwambia unataka kukuja anakuambia hapana. Yes. Ngoja kidogo. Sasa sasa hii kuna baridi. Usijaribu kuja Kenya. So unashindwa saba. Excuses zimetoka wapi? That's the reason why it's very important kushikana na nyinyi for credibility sake. Yes. Well, credibility speaks a lot because there's what we call track record. Track record ni what vile mmefanya ambaye kila mtu anaona. Na kuna wale marafiki wetu wanaambia marafiki wetu wanaambia marafiki wengine, by the time you realize kila mtu anasema unajua mimi mambo ya maguta takangi kusikia nimedanganywa enough time. But now when you have credible people they will tell you the truth. And also now the testimony ya kutoka kwa mmoja kwa mwingine kuhusu nyinyi inasaidia sana because now they wanaangalia wanaona kama nani amenunua na ako hapa na kuenda kununua kuenda kusaini kitu mlimsaidia mkafigure out how to do it. That helps a lot. And you know nime realize tumevutia mpaka watoto wa wenye wananunua. I have sold to so many what do we call them? Parents and kids. Sababu ya parent kuashua mtoto wake these companies genuine, these people are trustworthy. Because nafikiri hapo awali imekuwa ngumu sana kujua mtu unaweza trust. Very true. Right now we have we are capable of doing anything. Very true. I was telling Alfred last month one of my clients amekuja hapa last week. That lady sent me 11 million. Wow. Nataka uelewe yako na watoto wake hapa. But amenitumia 11 million ninunulie nyumba pale Buruburu. On the other hand, pesa ya kufanya renovation akanitumia 5 million. Akaniambia Farodhi kana hiyo nikikuja Kenya nikuje unitolee. Nimetoka kumtolea pale last week. That's it. Mpaka wale watu wa bango wanauliza kwani wewe ni nani exactly? It's credibility. Nikawaambia huyu mtu si ako na watu wao na hakuona umuhimu wa kuwatumia sababu hakuwa trust. So if you become trustworthy ana feel hiyo pesa iko safe kwako zaidi kuliko kwa mtu wa familia. So kufika hicho kiwango pia cha kuaminika in such a way nafikiri ni test. That's true. And it's actually test of time sababu it takes time mtu kujua wewe ni mtu mwaminifu. So huyo mtu lazima tumetokana naye mbali akaona vile tunafanya vitu mpaka akaamua kututrust. Alia nikiintroduce Mr. Maina na Alfred kwa hizi platforms it was hard for me to receive people's money sababu ilikuwa ina overload kwa simu yangu mpaka nakosa mahali pa kuweka. Walikuja kama wameamini Maina na Alfred pole mpaka wakaja kuwatumia pesa direct bila hata kuni-inform after realizing ni watu trustworthy. So nikaambia watu waje hii nchi kuna watu wanaweza kuaminika. Ndio kuna watu wengi wabaya but there are people who you can trust. Very true. Imagine mtu akikuwekea pesa kama hiyo 5 million si angakuja nimruke. Wacha hivyo hata unaweza poesha simu. Ni zime juu. Unajua hakuna contract. Sasa hiyo amefika mimi ndio namwambia harakisha nipatie pesa yako. Unajua hakuna contract. Hakuna contract. It's just a word of mouth and trust. Wewe ni nani? Kule alitumia si kama wewe. Nilitumia na mgoja akuje. I'm still waiting for that person. You are not the one. Na ukauke hapo. Sasa. But you also see now the Biblia inasema your name is more precious than silver or gold. So kama jina yako ni more important, now you have to protect your name. So I have a name, I have an image. Hii jina nataka kuikulia miaka mingi. Sasa milioni 5 ama 10 ndio nitaona tamani kule. Saa hizi Kenya milioni 5 ni pesa ngapi? Pesa kidogo. Kidogo. So imagine tumekuja umezima simu, itakuja siku uiwashe. Sababu you cannot survive. Imagine ile simu lazima ndio iko na customer wangu wote. Kora ako na miaka ngapi? By the way, labda utashikwa na manya ya mbele. That is it. But also now to take it to another level. Ni Biblia inasema God have exalted his name above. Above his name. He's exalted his word above his name. Which means he has a name. But now he has allowed his credibility that whatever anasema ni lazima atende. So ukisema una Mungu, una Mungu wa vitendo. Una Mungu ambaye akisema kitu ni lazima afanye. That's why he's called even what we call a promise
keeper. Yeah, sure. And he fulfills it. Hataki mimi wewe ndio you fulfill. He is complete by himself. Yeah. Niliambia mtu si kuweka hizo pesa na kuaminika sababu ya kuokoka. Ai, ni choice. Kuokoka ifanye usichukue pesa kama hiyo. Watu wanachukua pesa mingi. Kuaminika ni choice. It's actually a choice. Imagine losing a client mwenye ameinvest in away for more than 5 plots, atijua pesa amekutumia mingi. By the very first money nilitumiwa bila hata kujua kama mimi mwenyewe naweza aminika, ni nikijengea Hiram. There's a lady who bought a plot just hapo nje. Unakumbuka nikiwaambia kuna plots ziko hapo? Yes. I remember, lakini hapo hiyo ilikuwa test mbaya. Bwana yake ndiye alikuja kusign agreement, lakini mimi ndo nimetumiwa pesa. Mpaka bwana yake hakujua nimetumiwa pesa. Aliomboenda usign, utaenda na Farodhi msign. Najiuliza na bwana akijua nilikuwa nimetumiwa pesa, na yeye hakutumiwa. 1.2. At the end of the day, unaangalia the reason why she has the best interest at heart. Exactly. So anataka hii pesa ifike. Lakini mzee ni lazima aheshimiwe. Unaona? So that's it. So ni vizuri by the way tuaminike, because in anything that you do, the reason as to why even so many people have actually refused, because they're actually refusing to invest in Kenya, it's because bado watu wanafikiria hakuna watu wazuri Kenya. So vitu zimebadilika, and there are people who you can trust in Kenya. Ununue shamba na wao upate title yako, wakuwekee vizuri. I have so many titles in my office. Uliza Alfred, kuna yeye anampigia Alfred, titles zangu sitatuma mtu wetu, Farodhi achukue, aeke, nitakuja kuchukua kwake. That's it. So na wengine pia wanatumiwa huko nje. So title yako inaweza pia kupata mahali huko, ikupate mpaka hapo. So nowadays things have become so easy. So Thayo Gardens, you can now pay in 1 year. In 1 year. And even speaking of credibility, my brother pengine anaweza testify aseme. Kwa sababu unajua other than land, we've done a lot of things. But then nilikuintroduce Alfred. How is Alfred? Kuna watu hawamjui. Other than just land ile anunua. Wacha ile sasa anaweza sema ndio hii. He sent so much money. Na kila kitu iko quoted. Mpaka hata kama yeye angejenga, angeandika hivyo. Mwenyewe. Anipeangi commission. Actually naweza sema. Afadhali hivyo umefika nimejua. Unajua even what I was saying. I was wondering how come I didn't know him 10-20 years ago. Because my wife and I, we have gone through issues of people we thought we would trust. And right now you're like, I didn't know you're like that. So it makes you to back off, and it makes us even want to kikuja Kenya, then that's when we can do it, so that we can do it ourselves. And you know that's how many people do, because they have no people they can trust. That's very true. We have had mafundi wa watu ambaye anasimamia unakulwa mpaka unakuta umekulwa. Pesa inaisha, mjengo haiishi. Na kuna kulwa. Hii ni kulwa. Kugula. Wanagula. Pesa inaisha, lakini mjengo haiishi. Lakini wacha nikwambie, from the time tulikutana na Alfred, and nikaongea naye mara kwanza, there is something that gives you peace. Huyu ni kama Alfred, ni kama ile unaita mtu ambaye imetulia. Imenyamaza tu. Haujui how deep. But as the time goes by, you start discovering stuff. One of the stuff that we discovered was his trustworthiness. His act of being reliable and dependable. Also the respect and honor. Like now, he's doing a project yetu ya nyumba. Now Alfred, he never goes a step ahead of us. And if he has good ideas, he never hides them. Kai too, he's not boxed up to what we asked him, but he also brings up ideas. What do you think? This can be utaongeza pesa kidogo, lakini you'll get what you know, that kind of thing. Or this will be the same amount, but a better idea. And that's what you need. You need somebody who is open-minded. And also somebody who respects you. I cannot tell you how many calls sometimes I receive in a week. I'm here, we have done this, and videos and pictures. And I told him when we started, I'm one of those people who is motivated by pictures and videos. I'm visual. I want to see I remember akiambia mtu kwa site hivyo.
Nitumia hizo picha. Nimekwambia nitumie, usiniambia mmefika hapa tuma. Remember ukipiga simu sasa. Uzuri wake anakuambia si kuchukua picha leo, but the first thing tomorrow I'll make sure you have the pictures. So on the other hand, ukiona nyumba yako pale ilianza, imeendelea, imefika juu, kumepigwa plaster, oh my friend, you feel so good. Now the question is, you're waiting to finish that program or project and you win the next project with the same person. Wow. Na yeye amefanya more than one project. Yeah, we have done some project somewhere close to the down there place where we live. We is also doing our ametuchimbia maji. By the way, watu sijui kama unajua hata mimi nafikiri ataanza kuchimba yangu ni lini? Next week. Yeah. Yes. Amechimba maji, aliguza all the way baka ikaguza, akatengeneza baka juu ile maji tuko naye. Hey! Hata kama unakaa kambani, hauwezi sema hakuna kewo. Na baadaye ni vizuri tuambia watu wachimbe maji. The only way you can secure maji mpaka ya kulima na kufanya nini? Chimba maji. Because kuna change ya climate sana. So if you expect hii mvua ndio itafanya ulime, utaachwa nyuma. Utapata mtu kama Fred Ombachi Machoka, ukienda Fred's Ranch, unapata bado wamelima, ako na kila kitu, unashangaa unalima na maji gani? Kumbe alichimba maji yake kwake kunakaa green. Unashangaa huku ni Kajiado bado. I think you need to go there if unapenda kulima, ni kuonyeshe zile vitu wameweka kwa shamba. My wife ni usijui unaweza sema ni mlimi. Ni mlimaji. She's a horticulturist. Oh, okay. Yeah, she by you know, ni kitu ambaye alisomea. Sasa because of that, siwezi lala njaa. Wow. Watcha, because let me even say this. Hata where we live in Texas, hapo backyard, ile mambo amepanda sukuma, spinach, nini, they have some things hatununuangi. Wow. Wanasema akili ni mali. So ukipata mali, ni wakati nilioa my wife nilipata mali. Yes. Beautiful. Wow, that's good. So in fact hizo ploti zote, most of them, 9 of them, pali pamechimbwa maji ndo zilichukuliwa. Wow. So unaona kila mtu anataka kuwa so close to water, so that anaweza fanya a small project. Yeah, sure. Ndio hata pressure na nini unaona. So even you as you get your water, unapata umesort out a lot of things. Yes, sure. Yeah. Yes. Good. So Dayo Gardens, naona watu wamefurahia by the way juu hiyo duration tumeongeza. Naona Elizabeth Washira akisema that's so much better because people wouldn't want to get into another contract with the bank. Yes. Nilikuambia by the way, watu wanaogopa stories za bank. Yes. I mean, nafikiri ndio nitaanza kupenda bank lakini sijaipenda sana. Mimi najua iniwekee pesa alafu inipe kwa sababu saa zingine hata inakuwekea na bado inakupea instructions za kutoa pesa yako. Umeenda bank kutafuta pesa yako anakuambia ngoja tupe siku 14 na ni yako. Kwa sababu uliweka sababu uliweka wakaipeleka kazini badala wakuwekee wakaenda kufanya nayo kazi. And may I speak on behalf of people in diaspora? We have gone there kutafuta. So the work ethic is different. We have a good work ethic that when you put our mind to do something, we do it. So mtu akikwambia mwaka moja atakuwa amemaliza. Hata labda ata knock out in 6 months. Even though umempatia hiyo flexibility ya mwaka moja, 6 months or 7 months ameshamaliza. Sababu akishaipata anaweka, anaondokea. Unajua hakuna kitu kizuri kama wakati ambaye umetoa umeanza kulipa mwezi ya pili. Hebu acha niwaelezee kwa Kikuyu. Taketonga taririwe gana Kikuyu. Turuga atiriri. Turondire tutige ku kwa mundu uri ukwenda ni no turona andu ingine meguikio nja muno ni quality ni nyamu ino ya fegi tondu ti andu ingi mendete gutira makiwake na fegi ni ndu wa hihi gutira makihurwo mathimu gutira makiririkanio turona atiriri handu ha mieri ino 6 ri tumwadjustire nginya mwaka hihi uria fegi ingiraheanire na ithuĩ ni tugugutwara kahora tugibacanagira na ringi no gukinya handu wone tubesha wicirie gwikira tuothe na gutire interest ira gukora tere ya fegi ona interest ya fegi ona kono ngiriga na ciroka iguru ri ona ti wega ningi mbeca icio ni ukuhotoeka kaundu kangi kugo turona tweherie mieri ino 6 tumikira mwaka mugima nigetha uri ukuigwa ndai na interested no horo wa kuingira na fegi ri
ndekwenda actually ona andu ingi diaspora ti andu ingi mfatara go finance ni andu marethu kumira tondu ngena mundu ure commit kugura kindu kia more than a name ucio ni mundu wiri ndi kugura kindu kiu tondu ni amenya athondekania maundu make ni amenya ni ona tubeca twa kuriha na iko andu ni mahotete kuriha kia 1 million iri kana 1.1 leo na ikia 1.3 iri is not a burden to them koguo nikio kira tumie tweherie mieri 3 tumikire mwaka mugima nigetha tukuhe flexibility ya kuhota kuona mbeca icio ungikaigua gucirikia na mieri 8 kana gucirikia na mieri 3 kana gucirikia na mwaka ucio umwe yo gukorwo wi sawa actually ndika kirima kia bateire muno nikirio tanjije kwambata that's true wajia kwambata ri uhoro ucio ni uhuthaga na riu kanjia kunyotera gukorwo wi haria iguru which means mieri iyo uguo murauga mwaka umwe ri mwaka ucio umwe gutiri mundu gweterera mwaka umwe tondu wa riri you want okay ni ndarikia kuriha what next alafu no yona ni gukona tu project tuingiureka koguo ni ukwenda na mwaka ucio thirange kana ni ukwenda kurihanga nigetha woe project tutigotia gucirehe na njaga makiria koguo no ire gukorwo kuiga aijejeje kendika ngie kari abaruthi inareke hold kamwe nyambe njigire meri ndika ngie kari nigetha hote kurihaga ka na by the way ni your secret by the way niguo twanjiririe always put a deposit tondu no hoke kange ningi urigwo ngai mwajika ati na niguo twanjiririe mwaka wa last year twanjiari twanjiririe na twiri na reke ngwire no tokiongerereka nguririkana twagurire twiri no haria twagurire twiri ri iho turi umuthi I know it was a journey na nikio ndamera wewe investor serious andi athaka ona ugathura yakwe hana ya jeshi ndukuhititi na ndwariri thura ya jeshi ri kumanista atiriri we serious yeah sure we mundu tari reverse gear woga ni ugwika undu nukuhingia neguo yes so thank you so much ndona mundu gwitwo wa Muirin bag ni akenio ni undu ucio muno mundu gwitwo Jacqueline Teira ndona iga that's wonderful yes koguo neigua you see tumwirane tumwiciragia mukona tari itheru turaikarire the turathikirire feedback yanyu turona atiriri andu ingi matirenda kuingira matirenda kuikanira ngirimiti na bengi marona atiriri inyue kamutangia just mwikire mwakai na nitukuhota kumuriha riu koguo na inyue ri nituretekeria gwika guo na inyue giuke muigithie turikie no tumenya ni hahu wangi turathie koguo wina deposit ya 200,000 ni ukuhota kuigirira buroti haha Thayo Gardens ona ha tuikarite Thayo Gardens wigire na gaburoti kamwe kana twiri ongehota ona tunana tondu gacagacaini ino no ukoraga andu maroya tunana mari wike ati hari to by the way ndarikiri kumenya you know we are operating na great faith great faith turatigirwo handu hetagwo great faith in Reverend Kefas how no hoturi so we believe we can take anything and the question is, what is faith? That is it. Faith tikindu nyitite is the kuhota kuona the action yes so you have to act nigetha tuitekie wa witikio munene ona muini wa rwimbo gira ati sasa naweza kuona mbali bas tene sasa koguo nikionaga tene so lewuri guku turendia 1.3 million cash installment 1.4 deposit 200 ishiguri hena mwaka huwa riu timieri 6 a whole year no muri kana tuheana taito no mujurie kiuria kiu kana tuheana taito ikoragwo she straight na nimo cionete by the way we are making it now a tradition ndurabatara gutuikara tuheana taito we ni wagwo ni kwira andu ari angi ni maheana taito no demari yes jugi atiriri taito citu ciothe itukoraga Texas tutithia gucigira bas mundu gwitwo Alfred we akiuga ni agutumira nega gutumira ari in 3-4 days cie moko na gutiri kindu kiega ta kiu ni kumenya no warekia kuriha no wanengero taito chapter no wahinga that is it koguo toigirira kuma gate B guka haria toigirira ni is it 100 or 200 meters haya kuma hau guka haha ni kilomita 1 buroti size toticenjetie ni 50 by 100 na ciothe no wana ni njikire bacon
Gocine raciona na taito iho na no ane tuirigite na maundu mothe mesawa kugwe kone ukwenda broti haha gwenda uke inbox na hari ga video ndenda andu ingi merorere ga video karia nguonagia mama haha itundo ngociria kana ni gugukuria muno ndagwita muthe ito uri kuigwa ngoro yaku gikwira ndi munini ni andu mona ata ndi mukuru I'm very young by the way ingeweta miaka yakwa yaingi no kugwa I'm very young. Na ngwiciria tuhana ta turi arika. Nguria nyambura. Aturora kani arora. Reko ngori ugureta itwe gukore hari ori wenda ikare wabici wenda njikare nayo maundu macio mothe ni megwikika koguo mwaigwa sofa broti 17 ni thiu na ni ndikwenda koiga barothi ni watuimire kugura broti konza please uka inbox yakwa thaici ngwikirie mafu na ngwikirie video ingenda wirorere ya area latest ire kiro I think 1 month ago yoria kuhanda kuria Konza City aleke inde mwire andu agai ndironire andu a diaspora tumuhete uhoro wa Konza City inyune nyumura menye uhoro wa Konza City kugira andu areme guku rathi kwira mundu Konza City agakwira tuigire agwetwo ni Kibaki no yakagwo aya yet mundu wa diaspora ni akinjirwo ni video ya kuona ni haria Konza ikinyite ni ne nje kuri andu guku makarira kuri andu makarira tondu mahetukio ni bathi haria mundu etoro that's true nakomire ndona gore Konza kuhana that's true ugakora maundu uroka hari utuku tugokorwo gwicaina muno tu thitima ni kwegikati koguo ni wega o riu tene oya kanyamu wiigire ni ndi mupina ku na ni guku ni ndireciria kana ni nguoya kamwe tondu ndimutindike no turaoperate great figure turaoperate na uri no gia tumirutithie wira that's true koguo ni ngumenya haha urehe guikara jeteire nyone mai haria mara position ningi ukirikia kuri hari ndigakorwo haria wanjiririe. That is it. Iyo iratuika ati ni 1.3 1.4 right now it may sound like high you wait until 5 years bas 10 years from now taru broti iria ciendagio na kuria runda miaka miingiri ni broti utangikimiona na mbeca icio koguo tha ici ratia ta utiro gicaria kugure Konza nitokigia kugura kuria Konza thiine Konza City one tuonire marendia kuma eka guthi na iguru eka era njira between 8 to 12 million you remember your information actually 8 to 15 million. My question is niha hapa ndani how far from here 1 kilometer you see 1 kilometer 8 million so imagine saa hizi siwezi nunua ndani. I mean why should I struggle kununua ndani? Zinunue nje. Hata si kununua tu because you buy and then you get a lease. It's not your property. It's not yours. Alafu lisikia lease ni aina tatu. You cannot even resell because someone 35 66 unaona utauza tu kwa hiyo lease. So if you've been given a lease of 60 years kwa sababu ni wako nayo 60 years and you've used 20 umebaki 40 so whoever is buying anajua lease yake ni 40 years so unaona so what is better to own or to lease so and you have to give them your accounts alafu pia that you're able to develop unaweza kuwa na pesa na wakunyime nafasi ya kununua ndani. You remember that information? Yes. Sababu huko hawataki mtu ananunua na iacha. Wanataka mtu tajiri anunue na akuja aweke go down aseme mimi kazi yangu ni kumanufacture simu. Mwingine akuja aseme mimi kazi yangu ni ya kumanufacture spares za simu. Hivyo ndio wanataka. So walituambia si ununue uiache hapo. Hapana. Wewe ni maskini. Na hiyo pesa yako ni maskini. Hatutaki hiyo pesa yako sababu utakuja kutusumbua bure. Usije uanze kusema unataka mtu akuuzia. Au una pesa ya kufanya anything. Wanataka watu wale unaenda unapata akona go down. Sasa huyo mtu mlete hapa manufacture chuma. Sasa utapata watu wa chuma wako na nafasi huko kubwa sana. You know the brother that we brought Vikael wamechukua shamba ndani but because unajua sasa hao in fact they were giving programs into the city but wamepatiwa a small industry kutengeneza food kama hizi unajua wao ni vegetarians so wanatengeneza tofu nini to get into the Nairobi market. Wow. All right. So hivyo ndo kuko. So nataka nikupatie namba yangu in case hauna kuja inbox nikutumie hiyo link na nikutumie map
upate hiyo nafasi. Shikapienga kuja inbox yangu 0798008008 0798008008 ni inbox ndio upate hiyo link na upate map. Yes, hiyo ikuwe sawa sawa, ama Alfred 0706 002338 kuja inbox. Ukitaka by the way, saa hizi kama ulikuwa na plan ya kuchukua moja na tume extend time ya kulipa from 6 months to 1 year, you can even take 2 or even 3. Ujui next month labda utaongezewa kamshahara ama utapata, because hii faith tuna operate nayo si faith ya mchezo, ni faith ina kuonyesha vitu kubwa. So you have to trust. Unajua faith ni kitu fani sana. Una believing vitu hata ufikiri kama utafika hapo, but you have to believe utafika. Niongeze kitu. Yes. Wakati tulichukua the last one, tungechukua tu moja. Yes. Lakini imani ndio ilitusumbua. Najua imani inatuma, yani you see big, yes, you feel big, and you imagine big. And because of that tulichukua namba kubwa ya kadhaa. I know. Na tuko na pesa. Tulikuwa na imani. So imani itazalisha pesa. Wow. Faith. Yes. So thank you so much. Modo kwenda gafuroti goko. Uka inbox yako 0798008008. Wegwatire mafu gwikiria link kana wali na Alfred 0706002338 na uri oretigagira to ne mieri 6 amenyere ne mieri 12 kana mwaka mugima kuhota kuriha, koguo to nginya wingire the bank way riwe na mweno yugi wa kwirihira we mwenyewe utekwenda ku finance twakwe ihinda rya mwaka mugima ukorwo gikaguo nigetha tugutware kahora na undu utari koragwo na pressure undu unajua ukiwa na loan kwa bank kuna ka stress fulani kana kukujianga. Unajua Alfred, unaweza mwambia nitachelewa siku 2 ama wiki moja. Bank lazima uone message. Na unajua message ya bank huiavoidingi. Unaweza kosa kuifungua juu umeona pale juu umeona ni bank fulani, lakini unajua ni nini wanakuitisha. Eli Alfred anaweza kusalimia. No, unajua tunaweza ongea. Maybe I can just give an example of a friend anaitwa Rhoda. Rhoda was doing so well. Her plan was to buy cash. Alikuwa amenunua 2. So the first one akanunua cash, ya pili kazi ikapotea. Sasa unajua by the time I recover tena, it took another maybe 6 months. But unaona sasa venye alikuwa amejikaza, huwezi mwambia no, unaona? Mwambia tu tutavumilia mpaka bata kamaliza. Sasa unaona kudeal na Alfred si kama kudeal na bank. Alfred anakusikia. Sababu hakuna mtu anaweza tamani ufutwe kazi, ama hakuna mtu hawezi kuelewa uko umefutwa kazi. Bora unajiongea na tunakusikiza. Na juu hii safari tulianza pamoja na haitaisha kesho. So tunapelekana tu pole pole. So cash ni 1.3 million, installment 1.4, deposit 200, the rest you pay in 1 year. Pole tu mpaka umalize. We wish you all the best as you start your journey. So itisha map na faith, anza safari, lipa deposit. You never know tomorrow utajipata umepata pesa yote umeclear na umenunua ingine. Yes. So thank you so much. Mkuwe na wakati mwema, unless kama nani anataka kuongezea kitu. No, sina kitu kingine because it's self-explanatory. Wow. Kamera. Mzee kuja usalimia watu. Just say hi. Kuja uambie tu hi. Tutakuja Texas, tutaingia live, acha hivyo. Tutaingia live na yeye ndiye atakuwa kwanza. Exactly. Wewe ndio utakuwa host. So lazima afanye introduction. Of course, yes. Yenye ana host. By the way, we can decide tukienda huko Texas ndio ikuwe watu watatoka huko kwingine wakuja Texas. Actually I'll make it easier because I can assist where I can. All right. Alfred, kuna watu wanateta hapa. Wanasema kama cash ya last time ilikuwa 1 month, ati kama saizi inaweza kuwa 2 months. Yes. Hata tukifanya cash ya this time ikuwe 2 months. All right. Okay. Amoyo, mimi umejibiwa. So, normally cash ilikuwa 1 month, mtu anataka kulipa cash. Saa hizi hata in fact kwa sababu umeongea, unajua sikuwa nimefikiria nawapatia 3. Oh God. Miezi 3. Ni kama kila mtu atalipa cash. 3 months cash. Wow. If you want to do this project in cash,
miezi 3. Si ni sawa? Si ila faith yetu. Mnaiona great faith. Yes. Hii tunalipa cash. Yes. Yeah. But you see, unaona saizi. It took one. It took one kutetea, kujitetea, lakini ametetea wote. Yeah. Imagine. Yule aliteta sababu ya financing, tukapata nafasi ya kuwekea mwaka. Yes. Mwingine ameteta juu ya hiyo 1 month ya cash, akaongezewa 2. Unajua ni watu wetu. Yes. By the way, let me tell you, we became our friends, our sisters, our brothers and our mothers. Sababu kuna watu invest hapa ni mimi ni mtoto wao. Yes. Kwanza Jacqueline Taylor nimempandia miti huko, ananiuliza maembe zimeiva. Namuuliza kwani zimetoa maua siku gani? You know Jacqueline Taylor utapata Jacqueline Taylor utapata ni mmoja wa wale wata invest hapa. Nishamtumia map. Bas. Prophesy. You have to invest here. Yes. The sure deal. 3 months cash. Na kama mtu amekataa na pesa yako, tolea mtu Mungu a certain amount uone ukinunua hapa. Na hiyo pesa itakuja mbio. Niliona by the way ni siri. Mtu akakataa na pesa yako, ambilia Mungu kitu. Hiyo pesa inakuja ikikutafuta. Inakuja kama imeingia. Exactly. So mpaka Wamoyo amekuita Muthoniwa. Asante mwana Muthoniwa. Dai kabisa. So thank you so much. Sasa ukitaka map kuja inbox tupate Thayo Gardens. Hiyo maneno tumalizie. So God bless you so much. Have a nice time. Asanteni sana. Asante. All right.